ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи тоҷик. ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар бисёр ҷолибу диданӣ таи ҳафтаҳои охир ҷараён доранд ва инак шурӯъ аз имрӯз 17 май рақобатҳои даври ҳафтум дар лигаи олӣ шурӯъ мешаванд. Яке аз аввалин бозиҳое ки бояд сурат гирад, ин бо иштироки дастаҳои Панҷшер ва Ҳосилот аст ва тавре ба мо маълумот доданд бинобар сабаби он ки варзишгоҳи хонагии дастаи Панҷшер дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ тайёр набуд барои истиқболи ин бозӣ бо маслиҳати пешакӣ байни ду даста дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор гузаронида мешавад ва имрӯз мо шумо набарди ин дастаро маҳз дар ҳамин майдон хоҳем дид. Аммо дастаи мизбон дастаи Панҷшер ба ҳисоб меравад. дӯстони азизу арҷманд, хуб ҳайатҳои аввалияи ҳарду дастаро ба шумо ҳоло мехоҳам муаррифӣ кунам ва нахуст шурӯъ мекунем аз дастаи Панҷшер. тавре болотар гуфтем, онҳо дастаи мизбон дар бозии имрӯза ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 24 Петер Сародье, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд. рақами 19 Александр Нгонганг, рақами 22 Кристофер Боней, рақами 14 Давлатбек Саидаминов, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, рақами 11 Этеме Онана, рақами 10 Маҳмад Расул Одинаев, рақами 5 Нуриддин Қармишев, рақами 20 Нгангу Дориан, рақами 7 Маҳмудҷон Шафиев ва рақами 9 Нонга Фран. сармураббии даста Боир Эгамбердиев. ҳайати аввалияи дастаи рақиби онҳо Ҳосилот. дар хати дарвоза рақами 1 Далер Азизов, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. дифоъгарон рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 10 Капаба Япеву, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 28 Бил Обама Арсен. ним муҳофизатгарон рақами 26 Принс Симе Ҷуниор, рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 63 Умарҷон Шарипов, рақами 17 Далер Ёдгоров. ҳамлагарон рақами 30 капитани даста Нуриддин Ҳамроқулов ва рақами 14 Шериддин Бобоев. сармураббии даста Алишер Тухтаев. дӯстони гиромӣ, бояд ҳамзамон бо ин ёдовар шавам ки рафти бозии имрӯза бисёр муҳимам ҳаст, албатта барои ҳар ду даста ва дар баробари ин гурӯҳи видеодоварон ҳам дар баробари доварон имрӯз кор мекунанд. Алишер Тухтаев сармураббии дастаи Ҳосилотро барои мо шумо ҳоло муаррифӣ карда истонанд. довари асосӣ дар рафти бозӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи Шаҳри Нав аст. ба ӯ дар канорҳо Ғайрат Рӯзибоев аз ноҳияи Шаҳри Нав ва Парвизи Ёқубҷон аз шаҳри Ҳисор кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Аслиддин Тағоев аз ноҳияи Шаҳри Нав аст. дар ҳуҷраи видеодоварон Гулмуроди Садулло аз шаҳри Душанбе, баҳсиёварони ӯ Шарифбек Нуриддинов аз шаҳри Душанбе ва Абубакр Маҳмадов аз шаҳри Душанбе кӯмак мерасонанд. нозири доварон имрӯз Умед Раҳимов аз шаҳри Бохтар аст ва комиссари бозӣ Ҷамшед Исмоилов аз шаҳри Душанбе. бозӣ шурӯъ шуд ва тавре барои мо шумо маълум, пироҳанҳои асосие ки футболбозони дастаи Ҳосилот бештари вақт ба бар мекунанд ранги сурх дорад, андаке рангҳои сафед ҳам дар шонаҳои футболбозон дида мешавад, аммо асосан бо пироҳанҳои ранги сурхи худ онҳо имрӯз вориди майдон шуданд. хуб, вобаста ба мавқеъгирии дастаҳо ҳам ҳарф задан шояд ба мақсад мувофиқ бошад, зеро дар ибтидои даври ҳафтуми рақобатҳои лигаи олии мо айни замон қарор дорем ва дастаи Ҳосилот бо 9 имтиёзи ба даст овардааш баъд аз 6 бозӣ дар зинаи панҷуми ҷадвали лигаи олӣ қарор дорад. онҳо 3 ғалаба ва 3 бохт доранд дар бозиҳои то кунун барпо кардаи худ. инҷо имконият метавонад барои футболбозони дастаи Панҷшер ба вуҷуд ояд. тӯбро чанд лаҳза нигоҳ дошт Шафиев. ирсоли тӯб акнун сурат мегирад. то ба охир муборизаро мо шумо мебинем ва бо ҳамин акнун тӯба аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи дастаи Панҷшер. хуб, ҳарифи Ҳосилот дар бозии имрӯза дастаи Панҷшер ки гуфтем мизбони ин рақобатҳо аст, бо 3 имтиёз дар зинаи охирини ҷадвали мусобиқа ҷо гирифтааст. айни замон дастаи ба истилоҳ аутсайдер ва ё дастаи аз ҳама камбаҳои мусобиқа ҳам аз
پنچر است. به این ترتیب آنها همگی 3 خل به دست آوردند در 6 بازی که دایر کردند. 1 غلبه و 5 باخت از آنها در بازی‌های قبلی با قید گرفته شده است. همچنین آنها 5 گل زدند و 13 گل به دروازه خود سر دادند که نشان دهنده آماری آنها منفی میباشد. حاصلات باشد 10 گل زده است و تنها 7 گل از توی دروازه خود بیرون برآورده است. آرامانه فوتبالبازان دسته حاصلات توپ در اختیار خود نگاه می‌دارند. طوری می‌بینید شریدین بابویف خیلی هم پایین فرآمده در آغاز بخشیدن حمله‌های دسته‌اش سهم خود را می‌خواهد گذارد. نوریدین همراقلوف، شریدین، پاسیو، فوتبالبازان دسته حاصلات اکنون توسط کنار چپ می‌خواهند که هجوم خود را دوام دهند. عمرجان شریپов اما در این حالت طوری می‌بینید پس داده او تا به نمان سلوغی در کاری رفته نمی‌رسد. خوب، در حیاتی اساسی دسته حاصلات ما با فرق از بازی دوری گذشته یگان تغییرات رو نمی‌بینیم. یادآور میشم که حاصلات در بازی دوری گذشته با برقچی در همین میدان بازی کرده بود و با حسابی کامل 3 بر 0 غلبه کرد. هنرنمای بسیار خوبی شریدین بابویف به نظر رسید، او دوبل کرد. همچنین بازی امکانات دیگر هم بود و یک گل دیگر به نام بیلوبا مارسن نوشته شد. در مجموع باید این نکته را قید کنم که شریدین بابویف یکی از دعواگران بود برای جایزه بهترین فوتبال بازی این هفته طبق فرضیه برنامه 90 دقیقه شبکه تلویزیونی ورزش و نهایتاً او را بهترین بازیگر دور هم اعتراف کردند با اون هنرنمایی خوبی که داشت. شریدین فکر دارم بعد از چنین موفقیت‌های انفرادی باز هم روح الهامی تازه میگیرد و حتما امروز کوشش میکند باز هم نتیجه بهتری را به قید گیرد. تلاش‌های نوبتی توسط کناری راست، اما اینجا اکنون توپ از بازیگری دسته حاصلات از میدان بیرون شد. اما با فرق از بازی دور قبلی در حیاتی دسته پنچر امروز تغییرات ها هستند. پنچر در دوره گذشته مهمان خوجند شده بود و آنجا 3 بر 1 آنها بازی را باختند. گل یگانه این دسته را محمود جان شفیف در دقیقه 68 زد. سرگئی اسکانیان یک دفعه و ارتیم سردیوک 2 مرتبه به دروازه پنچر توپ‌ها را وارد کردند و با همین پنچر از خوجند در بازی سفری مواجه شکست شد. مبارزه ادامه می‌یابد و حالا دروازه‌بان اشاره کرده است که آرام باشند همدستای او و حتما او توپ را زیر کنترل خود میگیرد. قاعده بازی ویران شد. عمرجان شریپов به اشتباه راه داد. خب درباره آنهایی که در بازی دوره گذشته گفتیم در هیئت اساسی نبودند در هیئت دسته پنچر، ما در نبرد امروز از دقیقه اول هنرنمایی محمود غیوروف رو نمیبینیم. اینجا افساید بوده است و با جای او از دقیقه اول بازیگری که در رقابت قبلی گل زده بود محمود جان شفیف وارد میدان شده است. و همچنین یک لیگنر دیگر نونگا فرانک حملگر رقم 9 امروز از دقیقه اول بازی رو آغاز کرد، در حالی که در بازی قبلی او در هیئت اساسی به میدان نبرآمده بود. دو تغییرات در هیئت دسته پنچر با فرق از بازی دور قبلی دیده می شود.
дар маркази майдон тӯбробӯи футболбозони дастаи Панҷшерро мебинем ва дар ҳолате ки инҷо акнун бархурд байни ду футболбоз дида мешавад, қоида вайронкунӣ аз сӯи дифоъгари дастаи ҳосилот ба назар расид ва дарҳол ба ӯ корти зардро ҳам довар нишон медиҳад. тавре дидед иштибоҳ аз сӯи Принсиме Junior дида шуд. саҳнаи такрорӣ онро акнун барои мо шумо пешниҳод мекунанд. Авоканам бисёр бархурди дағал аз сӯи ин легионер дида шуд ва довар дурустам кард ки ба ӯ корти зард нишон дод. гурӯҳи мухлисони ашаддии дастаи ҳосилоти Фархор барои дастгирии тими худ имрӯз ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва тавре мо шумо дида истодаем хело самимӣ ва аз таҳти дил ҳамдастаи худро дастгирӣ мекунанд. Шеридин бо тӯб дуру дароз тайёрӣ медид барои иҷрои зарба, аммо футболбозони ҳариф инро пай бурданд ва пеши роҳи ӯро гирифтанд. боз як ирсоли дигар, бисёр партофти олӣ, чӣ гуна шонс пайдо мешавад. Зарбаи хатарнок буд дар ин лаҳзаҳо. аввалин вазъияти хатарноки ҷиддӣ дар дақиқаи 9-уми бозӣ ба вуҷуд омад бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот ки имрӯз дар майдони худ бозӣ мекунанд, аммо дастаи меҳмон ҳастанд. Далер Ёдгоров партофти тӯб аз сӯи ӯ хело баланд, аммо тӯб аз майдон берун нашудааст. ҳуҷумро футболбозони дастаи ҳосилот бояд давом диҳанд. Принсиме Junior паси ӯ ба Шаҳром Сулаймонов, Сулаймонов ба канори чап, Далер Ёдгоров ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва рост ба дасти дарвозабони ҳариф. ҳамон лаҳзаи хатарнокро акнун барои мо шумо нишон медиҳанд. бо як партоф бубинед инҷо кушодашавии ҳамдастаи худро чӣ гуна хуб эҳсос кард. дифоъгари дастаи ҳосилот афсайд набуд умуман ва шонси бисёр хуберо Бил Обама Арсен дар ҳамон лаҳза пайдо кард, вале ба таври зарурӣ аз он истифода бурда натавонист. дар бозии даври гузашта ки рӯзи 10 май дар ҳамин майдон ҳосилоти Фархор барқчиро қабул карда буд, 5000 мухлис ташриф оварда буд барои тамошои бозӣ ва имрӯз ҳам фикр мекунам шумораи назарраси мухлисон ҳатман меоянд то дастаи ҳосилоти Фархорро дар рафти бозии имрӯза танҳо нагузоранд. партофти бисёр хуберо албатта дар нақша дошт иҷро кунад бозигари хатти миёнаи майдони ҳосилот ба самти Шеридин Бобоев, аммо тавре шумо дидед аз нигоҳи дурустии иҷроиш онҷо мушкилӣ пеш омад ва тӯб рост ба назди дарвозабони дастаи Панҷшер рафт. боз як фаъолоши дигар аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот, аммо ин маротиб ҳам тавре мебинед тӯба аз майдон берун мешавад ва Далер Ёдгоров дар ҳамон лаҳза имкон пайдо накард ки ба тӯб бирасад. дар маҷмӯъ агар бигирем футболбозоне ки метавонанд дар хатти ҳуҷум фаъол бошанд дар ҳайати дастаи ҳосилот дар рафти бозии имрӯза ба истиснои ду дифоъгари канорӣ бозигарони хатти миёнаи майдон танҳо шояд Принсиме Junior аст ки бештар ба вазифаҳои тахрибкорӣ машғул мешавад ва умуман тахрибкори асосии дастааш аст. нимуфзиятгарони дигар Шаҳром Сулаймонов ва Умарҷон Шарипов барои роҳандозии ҳамлаҳо бояд саҳми худро гузоранд аз ду канор.
Шеридин Бобоев бо ҳамроҳи Далер Ёдгоров ба ҳуҷум пайваст мешаванд ва ҳуҷумкунандаи марказӣ Нуриддин Ҳамроқулов аст. яъне вақте дар равзанаи гузариши зимистона ҳайати дастаи ҳосилот муайян шуд, дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишвар ҳам онҳо тақрибан бо ҳамин ҳайат ҳунарнамоӣ карданд. бисёриҳо ишора менамуданд ки бо доштани чунин футболбозон ва ҷалби бозигароне ки таҷрибаи зиёди рақобат дар лигаи олиро доранд, ҳосилот ҳатман метавонад дар рафти мавсим яке аз дастаҳои қудратмандтарин бошад. оғоз бад набуд, аммо баъд аз он се бохти бисёр ҳам дарднок ва илова бар ин пайдар ҳам каме шояд ба ангеза ва иштиёқи футболбозони дастаи ҳосилот ҳам таъсир расонид. аммо чун дар даври гузашта гуфтем барқчиро шикаст доданд, дар даври мазкур акнун онҳо бо дастаи Панчер, яке аз дастаҳои дигари заифи лигаи олӣ, рӯбарӯ мешаванд. табиист ки умед баҳри он ҳаст аз сӯи мухлисони дастаи мазкур ки ҳосилот дар набарди имрӯза 3 имтиёз ба даст дорад. лег дӯстони гиромӣ ин футбол аст ва мо шумо борҳо шоҳиди рақобатҳое будем ки як дастае ки аз он интизор нестед метавонад ғайри интизор барои шумо як тӯҳфае ҳам омода кунаду аз ҳарифи бисёр пурқуввати худ имтиёз ситонад ва ин ки ҳатто кор то ҷое метавонад бирасад ки онҳо ғалаба ҳам намоянд. хатои бисёр дағал аз сӯи Умарҷон Шарипов, дар ҳоле ки касе ба ӯ фишор намеовард, халал намерасонд, тӯбро аз даст медиҳад ӯ. тавре мебинед чамани табиии варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор дар ҳолати бисёр хуб аст. албатта масъулин бояд боз ҳам талош кунанд ки то охири мавсим ҳамин гуна ҳолат нигоҳ дошта шавад, зеро махсусан тобистон ҳаво чӣ гуна гарм мешавад дар вилояти Хатлон барои ҳамагон маълум аст. қоидаи бозӣ вайрон шуд. иштибоҳ аз сӯи бозигари дастаи Панчер дида мешавад бар муқобили Умарҷон Шарипов. тавре мо шумо дидем қоидаи бозӣ дар ҳамон лаҳза вайрон гардид ва ба иштибоҳ Нгонганг Александр роҳ дод, дифоъгари марказӣ. Билобама Арсен дар назди тӯб. ирсоли тӯбро мебинем. Шаҳром Сулаймонов боз як партофти дигар ва бисёр зебо мехостанд тавассути таркибороӣ аз ин имконияти худ истифода баранд футболбозони дастаи ҳосилот, аммо ин нақшаҳо барояшон кӯмак накард ва ин талошҳо ҳам дар ниҳояти кор натиҷа надод. каме осеб мегирад Муҳаммад Одинаев. барои аксарият Бойр Эгамбердиев шинос аст, мураббии феълии дастаи Панчер ки чанд рӯза пештар аз ин барои мо шумо ӯро нишон додам. ва тавре медонед солиёни зиёд ба ҳайси мураббӣ, ба ҳайси таҳлилгар, ба ҳайси мураббие ки албатта дар таълиму тарбияи насли нави мураббиёни футболи кишвар саҳмгузор аст. барои бисёриҳо шинос мебошад ин мутахассис. мавсими гузашта дар дастаи Панчер фаъолият кард, ин бошгоҳро тавонист ки ба лигаи олӣ барорад ва акнун хоҳем дид ки дар мавсими кунунӣ натиҷаҳо чӣ гуна мешаванд дар лигаи олӣ барои дастаи Панчер.
Шеридин Бобоев, Нуриддин Ҳамроқулов ва агар аҳамият дода бошед дар ҳамин лаҳзаҳо ҳар ду ҳамлагари дастаи ҳосилот хело ҳам поинтар фаромада мехоҳанд тӯбро ба даст оранд ва баъдан ҳуҷумҳои дастаи худро роҳандозӣ кунанд. Бисёр ҳам хуб Нуриддин Ҳамроқулов инҷо тӯбро нигоҳ дошт, дар мубориза бо футболбози ҳариф комёб шуд, аммо дар ин лаҳза каме саросемагии ҳамдастаи ӯ бар зарари кор хотима меёбад, зеро Капа ва Япеву пасро хато иҷро кард. Боз як ирсоли дигарро мебинем ва инҷо талоши зарбазанӣ ҳам ҳаст, аммо бенатиҷа. партофтои тавили тӯб яке аз роҳҳои асосӣ барои рахна кардани хатти дифоъи дастаи ҳариф инҷо метавонад бисёр як усули самарабахш ҳам бошад барои бозигарони дастаи ҳосилот ва бо ҳамин тартиб, яъне аз болои сари дифоъгарон иҷрои партофти тӯб бори аввал нест. Қаблан ҳам мо як дафъаи дигар дида будем ва он ҷо низ вазъияти хатарнок ба вуҷуд омад. Яъне ҳосилот то ҷое метавонем бигӯем ки хеле хуб медонад ки чӣ гуна дар ҳамин лаҳзаҳо сӯи дарвозаи ҳариф фишор биёрад ва имкониятҳои голзаниро пайдо кунад барои худ. аммо баръакс ин ҳам шуданаш мумкин дар баъзе аз ҳолатҳо, мисле ки ҳоло мо шумо дидем фишори бозигарони дастаи Панчер ба назар расид ва то ба наздикии ҷаримагоҳ ҳам идома ёфт. Ҳатто дар дохили он ҳам чанд сонияе ба прессинг гузаштани футболбозони дастаи Панчер дида мешуд. инҷо як футболбози дастаи Панчер каме осеб гирифтааст ва ба ӯ кӯмаки тиббӣ лозим аст. як бор дигар метавонед бубинед ҳангоми албатта афтидани худ каме осеб гирифт бозигари дастаи Панчер. ҳоло кӯмаки тиббӣ мерасонанд ба бозигари рақами 20 ин даста Нгангудориан. тавре медонед мавсими кунунӣ тибқи низомномаи баргузории рақобатҳо дар лигаи олӣ иҷоза дода шудааст ки ҳар як даста то 7 легионер дошта бошад ва ҳамаи онҳо дар як вақту соат метавонанд дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд. ва яке аз дастаҳое ки шумораи зиёди легионерҳо дораду пайваста дар ҳайати асосии онҳо ҳунарнамоӣ мекунанд ин дастаи Панчер аст. 7 легионер ва ҳамаи онҳо дар майдон ҳастанд. дар бозии имрӯза низ ҳамин гуна ҳолатро мо дида истодаем. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот аст ва талоши навбатии онҳоро барои роҳандозии ҳамла ҳоло мебинем. Шеридин бо тӯб як тасмим гирифт ки аз дур зарбаро иҷро кунад, аммо баъдан аз ин фикри худ гашт. ҳоло идомаи ҳамларо дидан наметавонем, зеро дар ҳамон лаҳза тавре мо шумо дидем Абдураҳмон Нозимов ба тӯб нарасид ва тӯб аз майдон берун баромад. дар баробари ҳайати асосие ки имрӯз дастаи ҳосилот вориди майдон кардааст, ҳамчунин агар ба феҳристи бозигарони ҳайати эҳтиётии ин даста ҳам назар андозем, пас мебинем ки бисёр гурӯҳи футболбозони хуберо дар курсии футболбозони навбатгоҳи худ ҳам ҷамъ овардааст ин даста. маълум аст ки ҳадафҳои бисёр хуб доранд дар мавсими кунунӣ ва ҳатто баъзе аз онҳо то ҷои расонаиам шуда буданд ки сухан дар бораи муборизаи даста баҳри рохат ба мусобиқаҳои осиёӣ, яъне дар назар дорам шакли нави баргузории рақобатҳое ки акнун конференсияи футболи осиё рӯи даст гирифтааст миёни бошгоҳҳо. 3 мусобиқа
و ممکن است حاصلات البته در این زمینه تلاش‌های خود را دوام دهد. لک فراموش نمی‌کنیم موسمی کنونی رو دو دسته دیگر هم به نهایت خوب شروع کردند. اینها رگرتادازی ترسونزاده و همچنین کلوب مرکزی ورزشی ارتش از شهر دوشنبه. رگرتاداز من در 5 دوره اول یگان گل سرنده بود در بازی با استقلال با قهرمانی فعلی مسابقه. در نبرد دو دسته سرجویزه ترین که یکی 12 مرتبه و دیگری 7 مرتبه قهرمان تاجیکستان شدند، رگرتاداز در همان بازی 2-1 شکست خورد. و دسته ارتش باشد هنوز هم ناشکست باقی میماند در برابر استقلال. هر دوی آنها پیش‌صفان در لیگ اولی هستند. اینجا ضربه شریدین بابوف دیده شد واسه تلاش نوبتی او، اما باری دوم امکانیت پیدا نمیشود. استقلال دوستان گرامی بعد از 6 دوره رقابت ها 6 غلبه 18 امتیاز در زینه یکم است. حریف نزدیکترین آنها کلوب مرکزی ورزشی ارتش که 1 مساوی و 5 غلبه دارد با 16 گل در زینه دوم. رگرتاداز 11 امتیاز در زینه سوم، خوجند با 10 گل در زینه چهارم و حاصلات با 9 امتیاز گفتیم در زینه پنجم است. روشن کلوب هم 9 امتیاز دارد و آنها در زینه ششم موقع گرفتند. خب چندان هجوم‌های جالب بود دیدنی رو ما تا همین لحظه ندیدیم. تنها دو کوشش که از سوی فوتبال‌بازان دسته حاصلات بود طوری گفتیم توسط پرتافت‌های طویل توپ از خط میانه میدان شروع شد به حملگران و اونجا حملگران در هر دو مورد کامیاب نشدند. اما معلوم است که از حسابی توپداری کنترل توپ فوتبال‌بازان دسته حاصلات نظر به پنجشیر بهتر هستند و شماره هجوم‌ها عمل‌های مفید در مجموع از سوی این دسته زیاد است. اما همه اینها همچون امتیاز حسابیده نمی‌شوند دوستان گرامی در فوتبال. مهم البته گل‌های زده شده هستند. حسین نورماتов پرتافتی توپ از سوی او، اما عمر جان شریفов در حالت قبلی کامیاب نشد. عکس الهجومی فوتبال‌بازان دسته پنجشیر رو می‌بینیم و این حالت رو بسیار هم خوب برطرف کرد حسین نورماتov. حسین اصلا طوری میدونید دفاعگری کناری است از سمت چپ و بعضا وقت از سمت راست، اما در بازی اخیر در حیات دسته حاصلات ما رو باعث دفاعگری مرکزی میبینیم. آرامانه فوتبال‌بازان دسته حاصلات توپ را در اختیار خود نگاه می‌دارند، اما خوف و خطر چطور بالاتر اشاره کردیم از سوی آنها با وجود آوردن نمی‌شود در نزدیکی جریمه‌گاه حریف. بازی بسیار جالب هم صورت گرفته ایستادند در لیگ اولی. گوییم خطا نخواهد بود، بعضی نتیجه‌های غیر انتظار به قید گرفته می‌شوند. برای مثال در دوره ششم طوری ما دیدیم وخش با حسابی کلانی 3-0 روشن رو شکست داد، در حالی که هیئت نه آنقدر پرقوت دارد دسته وخش، ولی روشن را آنها تار و مار کردند. البته از همه بازی جالب‌ترین هفته گذشته این با اشتراک دسته های
регартадаст ва истиқлол сурат гирифт ки шиддатнокии бозӣ, ҳунарнамоии ҳар ду даста дар майдон ва он бозие ки дар маҷмӯъ мо дидем чӣ гуна пурэнержӣ буд. фикр дорам яке аз беҳтарин бозиҳо дар мавсими кунунӣ дар лигаи олӣ эътироф мешавад. ҳассосият дар авҷи аълои худ буд. то ба дақиқаҳои поёнии рақобат ҳассосият нигоҳ дошта шуд. албатта ҳамин гуна бозиҳо боз шукӯҳу шавомати футболи моро бештар мекунад ва ба футболбозон ҳам ангезаву иштиёқи иловагӣ ҳатман тақдим хоҳад кард. шафиев қоидаи бозиро вайрон кард дар муқобили ҳусейн нурматов. ҳоло маҳз хатои маҳмудҷон шафиевро ба эътибор гирифта зарбаи ҷаримавии довар таъин мекунад. ва яке аз бозиҳои ҷолибтарини дигаре ки дар даври шашуми лигаи олӣ дида шудем бо иштироки Эсқат Аваи Сарафшан буд. Эсқат дар майдони худ 2-0 аз Сарафшан шикаст мехӯрд, аммо дар поёни рақобат омада дар дақиқаи 90 Амирҷон Сафаров голи дуюмро зад аз ҳайати дастаи Эсқата ва ҳисоб 2-2 шуд. яъне ҷолибият дар лигаи олӣ зиёд аст. хуб мешуд ки дастаҳое ки дар қисми болоии ҷадвали мусобиқа ҳастанд тафовут аз ҳисоби имтиёзҳо байни онҳо зиёд нашавад, зеро дар ин сурат каме ҷолибияти рақобатҳои лигаи олӣ коҳиш ҳам меёбад. агар як даста аз ҳад зиёд бартарӣ пайдо кунад, инҷо фурсати бисёр ҳам хуб ва имконияте ки метавонист боиси голи аввалин дар бозии имрӯза шавад. Нуриддин Ҳамроқулов ва зарбаи задаи ӯ, аммо тӯб каме аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун мешавад. умуман офсайд нест. Дар ин ҳолат тӯбро чӣ гуна хуб қабул кард Нуриддин ва баъдан зарбаи задаи ӯ. аввалин вазъияти хатарноки ҷиддӣ дар рафти бозии имрӯза дар дақиқаи 29 ба вуҷуд омад ва онро ҳам футболбозони дастаи ҳосилот ташкил карданд. хуб дар ин ҳолат афтид нонгафранг, аммо довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест ва аз ҷои худ бояд бархезаду бозиро давом диҳад ин футболбоз. توسط عکس الهجوم ها البته وقتی خود را جویا میشوند بازیگران دسته پنجشیر این چیز را فهمیدن ممکن، ولی غیر از همین راه دیگر واریانت های مناسب برای تشکیل کردن حمله برای دسته پنجشیر دیده نمیشد. شاید بعدا تنفس کمک کند برای اندک دیگرگون کردن حرکت فوتبالبازان این دسته در میدان و بیشتر یک بازی خوب رو نشان دادن و بهره به دست آوردن توپ تلاش کردن آنها اگر زیادتر شود ممکن بعدا ما ببینیم که توسط ترکیب بارایی ها هم هجوم ها با اشتراک دسته پنجشیر صورت میگیرد یا نه. برخورد فوتبالبازان در مرکز میدان و داور رفتی بازی رو مجبور است که منع کند. یک بار دیگر بیاید ببینیم حالتی که برخورد بود بین حسین نورماتov و محمودجان شفیف. معلوم میشود که همه چیز در دایره قانون خویده بوده است، تنها بعد از برخورد به زمین افتادن محمودجان شفیف باعث بر آن شد که او اندک آسیب گیرد.
даври мазкур чӣ тавре гуфтем имрӯз бо бозии дастаҳои панҷшер ва ҳосилот шурӯъ мешавад. Ҳамчунин дар рӯзи ҷумъаи 17 май баргузории боз як рақобати дигар интизор аст. Мо шуморо бисёр бозии хубу диданӣ ҳам бояд шавад. Набарди клуби марказии варзиши артиш ва Хуҷанд ки соати 20 бо вақти душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат мегирад. Пагоҳ ду бозии дигар мо шуморо интизор аст. Истарафшан дар хонаи худ бо Вахш бозӣ мекунад ва ҳамчунин Барқчӣ бо Регартадас бозӣ хоҳад кард. Ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барпо мешавад ва оғози он соати 20 аст. баъдан рӯзи якшанбе 19 май бо ду бозии дигар рақобатҳои даври мазкур ҷамъбаст мешаванд. Равшан дар майдони худ Куктошро қабул мекунад ва Истиқлол бо Эсхата бозӣ хоҳад кард. бо дар назар дошти хуб ҷолибияте ки дар мавсими гузашта набардҳои байни худи дастаҳо дошт, метавонем бигӯем бозии Истиқлол бо Бонгдорон аз шаҳри Хуҷанд метавонад бисёр як бозии хуб бошад. Набарди клуби марказии варзиши артиш ва Хуҷанд низ ҳамчунин ки ҳарду ҳам мавсими гузашта дар поёни мавсим танҳо баҳри бақои худ талош мекарданд. Инҷо шонси навбатӣ аммо пеши роҳи Шеридин Бобоев гирифта шуд ва Шеридин дар ин лаҳза фурсат пайдо накард ки сӯи дарвозаи ҳариф зарба занад. як бор дигар бубинед, инҷо сухан дар бораи офсайд шояд намеравад. гап дар сари он ки дар анамон лаҳзае ки ибтидои пас буд дар ҳолати нобозӣ қарор доштани Шеридин Бобоев чандон аён нест. эътирози бозигари дастаи панҷшер шояд аз ҳамин ҷиҳат буд, аммо агар воқеан ҳам ҳамон лаҳза ба гол оварда мерасонид, ВАР тафтиш карда мебаромад. бархурди навбатӣ ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. хубхонохо барои мухлисон тарафдорони дастаҳои лигаи олии футболи кишвар қатъи назар аз оне ки дастаҳои онҳо бо кадом тими дигар рӯбарӯ мешаванд, ҳатман ҳамон бозӣ барояшон бозии муҳимтар ва бозии асоситаринам ҳаст дар ҳамон давр. Далер Ёдгоров пасиу ба ҳамдастааш Умарҷон Шарипов ирсоли тӯбро мебинем ба самти Шеридин Бобоев. Албатта ин тӯб равона мешуд, аммо пеши роҳи Шеридинро гирифтанд. боз як партофти тавили тӯб ба канори рост. Абдураҳмон Нозимов бо тӯб пас медиҳад ба ҳамдастааш. Далер Ёдгоров ба ӯ тӯбро баргардонд. акнун идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот хоҳем дид. шояд ҳамлаи онҳо ба таври дигар идома меёбад. На, партофти тӯб ба Шеридин Бобоев аст ва инҷо чӣ гуна коркарди хубу баъдан зарбае ки Шеридин иҷро мекунад. қабули тӯб баъдан коркарди он ва пайдо кардани мавқеъ барои зарбазанӣ андаке мушкилам буд барои Шеридин Бобоев, вале ӯ ҳамаи ин корҳоро дар сатҳи хуб анҷом дод. як бор дигар ирсоли тӯбро ба самти Шеридин метавонед бубинед. баъдан зарбае ки бо пои чап ӯ иҷро кард ва ҳамзамон каме баландтар рафтани ҳамон зарбаро низ таъкид карданамон лозим аст.
бапурагӣ бозӣ бо ташаббуси фаули футболбозони дастаи ҳосилот ҷараён дорад, яъне онҳо лаҳза ба лаҳза хавфу хатарро зиёдтар мекунанд. Далер Ёдгоров ҳатто ба бозигари дастаи Панҷшер расида аз майдон берун мешавад. Зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи ҳосилот. аз зарбаи кунҷӣ ҳоло бояд тӯбро Билоба Марсен ба бозӣ дарорад. ирсоли тӯбро мебинем, аммо ин партофти тӯб натиҷа надод, зеро дифогари дастаи Панҷшер дар ҳамон ҳолат Давлатбек Сайдаминов тавонист хавфу хатарро дур кунад. як бор дигар метавонед бубинед инҷо бархурди Далер Ёдгоровро ба футболбози ҳариф. Инро ҳамчун қоидавайронкунии довар Абдулло Давлатов арзёбӣ кард. вақти шиддатнокии бозӣ дар дараҷаи хуб нест дӯстони гиромӣ. ҳатман албатта ҳамин гуна тасаввуроте ба вуҷуд меояд дар бораи бозӣ ки гӯё чандон пайвастагии зиёд надорад бозии имрӯза байни футболбозони ҳар даста ва баъд аз садои хуштаки довар албатта иҷрои зарба дуруст нест. Бояд таваҷҷӯҳ кунад ба ин чиз бозигари дастаи Панҷшер ки дар бозиҳои баъдӣ такрор нашавад. Маҳмадрасул Одинаев зеро метавонанд доварон дар ин сурат ӯро ҷазо ҳам диҳанд. қоидаи бозӣ бар муқобили Далер Ёдгоров дар ин ҳолат вайрон шуд. боз як партофти дигар. мубориза инҷо идома меёбад. хуб расиши тӯб ба даст бисёриҳоро албатта инҷо каме гӯем ба фикрҳои гуногун ҳам бурд ва довари марказ ҳоло хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд барои ба бозӣ даровардани тӯб аз аут. зеро тавре гуфтем вар ҳаст, вар кор мекунад ва тафтиш карда мебаранд ин ҳолатро. ҳолати баҳснокро мо шумо ҳам дида баромадем. дар ҳуҷраи видеодоварон ҳам тафтиш карданд ва иҷозат дода мешавад барои он ки аз аут тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ягон гӯем асос барои оне ки рафти бозӣ гӯем манъ шаваду ҳатман худи довар ҳам як бори дигар омада аз наздик ҳамон ҳолатро бубинад дида намешавад.
нозимов партофти ту ба сӯи ӯ, аммо пеши роҳи Нуриддин Ҳамроқулов гирифта мешавад ва ӯ наметавонад ки дар ҳамин лаҳза ба тӯб расад. бори охир ин ду даста дар Лигаи олии футболи кишвар дӯстони гиромӣ соли 2017 бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. дар ду бозӣ ҳосилоти фархор ғалаба кард, дар як бозии дигар панчер. тавре медонед ҳамон давра бозиҳо бо иштироки дастаҳо дар се марҳила сурат мегирифт дар Лигаи олӣ. аз натиҷаи соли 2017 шумо огаҳӣ доред ки дастаи ҳосилот натавонист рохати худро дар Лигаи олӣ нигоҳ дорад ва ба Лигаи якуми футболи кишвар ҳафтида буд ва бо гузашти 5 сол онҳо дигар бора ба Лигаи олӣ баргаштанд. Абдураҳмон Нозимов паси бисёр хуби ӯ Нуриддин Ҳамроқулов пас медиҳад ба канор Далер Ёдгоров. ҳамла давом ёфта истодааст. боз мумкин ҳоло вариантҳои дигар ҳам пайдо шавад барои густариш бахшидани ҳуҷум. Абдураҳмон Нозимов пас медиҳад ба ҳамдастааш, вале тавре дидед Капа ва Япеву на он қадар хуб тӯбро қабул кард. се дақиқа вақт илова мешавад баъд аз оне ки вақти асосии рақобати имрӯза хотима ёфт. боз як ирсоли дигар, вазъияти бисёр ҳам хатарнок аст дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Панчер, аммо инҷо акнун зарба иҷро шуда бениҳоят баланду ноамниқ буд. Шаҳром Сулаймонов зарбаро зад. ва тавре мебинед боз як имконияти дигар барои дастаи ҳосилот аз даст меравад. ва дастаи Панчер ҳам баъд аз нокомие ки дар соли 2019 дошт, Лигаи олиро тарк кард, ба Лигаи якум рафт. Инак онҳо баъд аз 4 сол дигар бора ба Лигаи олӣ баргаштанд. ҳадаф ин аст ки албатта дар Лигаи олӣ мавқеи устувори худро пайдо кунанд ва боқӣ монанд. тавре медонед танҳо як даста баъд аз хотимаи мавсими кунунӣ ба пуррагӣ аз Лигаи олӣ ҳазф мешавад ва меравад ба Лигаи якум, яъне рохати худро нигоҳ дошта наметавонад. ва як дастаи дигар, яъне дастае ки 11-ум аст, баҳри нигоҳ доштани рохати худ маҷбур мешавад бо дастаи дуюми Лигаи якуми футболи кишвар дар бозиҳои гузаришӣ ҳунарнамоӣ кунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Шеридин Бобоев ҳангоми ба ҳамла гузаштани худ қоидаи бозиро вайрон кардааст. дақиқаи сеюм илова гардида ҳам шурӯъ мешавад. дӯстони гиромӣ, албатта дар маҷмӯъ агар бигирем, дар рафти қисми якум бартарии футболбозони дастаи ҳосилот аз ҳисоби бозӣ дида мешавад. аммо бевосита агар аҳамият диҳем ба фурсатҳои голзанӣ, пас онҷо мебинем ки чӣ гуна аз имкониятҳои доштаи худ онҳо самаранок истифода карда натавонистанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. ту боло ба бозӣ дароварда мешавад. Далер Ёдгоров паси ӯ, аммо ин ҳуҷумро ҳам бозигарони дастаи
панчшер бартараф карданд. хуб, ҳадафи панчшер фикр дорам барои бисёриҳо маълумам ҳаст. тарафти бозии имрӯза пеш аз ҳама бартараф кардани ҳуҷумҳои ҳариф ва иҷозат надодани онҳо ба наздиктари ҷаримаи худ ва бо ҳамин тартиб гол сар надодан дар рафти набарди имрӯза. дар нимаи аввал ба ин ҳадафи худ ноил шуданд. ҳатман тавассути аксулҳуҷумҳо ҳам шогирдони Боир Эгамбердиев кӯшиш мекунанд то имкониятҳои голзаниро пайдо кунанд, аммо дар қисми якум чунин фурсатҳо тақрибан набуд. дастаи ҳосилот бошад аз имкониятҳои худ истифода накард. бо ҳамин нимаи аввал ҷамъбаст мешавад. дӯстони гиромӣ, мо низ каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем ба варзишгоҳи марказии Фархор то ин ки қисми дуюми ин бозиро пешниҳодӣ шумо кунем. бо мо бошед. фестивали футболи душанбе бармегардад 25 ва 26 май аз соати 16:00 то 22:00 бахшида ба рӯзи байналмилалии футбол. бори аввал дар майдони калонтарин, майдони Истиқлол, иштироки беҳтарин бозингарони Тоҷикистон ва баромади ситораҳои эстрада, меҳмони махсус аз Узбекистон, диджей Кинг Моцарелла. инчунин шуморо дар минтақаҳои фароғатӣ тӯҳфаҳо ва мукофотҳои шарикон интизоранд. бурди асосии фестивал рохат ба ҷоми аврупо дар олмон. муфассалтар дар рақамҳои 987 91 55 55. таъми дӯстдоштаи московский провансаль акнун дар вастаи нав аз бренди «Я люблю готовить». ба диққати ҳамаи дӯстдорони гӯшти шаҳдбори мурғ, Sanders Basket KFC дӯстдоштаи шумо бо гӯшти лазизи мурғин, стрипсҳо ва байтсҳо акнун дар шакли комбо бо картошкаи фри ва соус бо таби дили шумо. Sanders Basket комбо ҳамаги 40 сомонӣ танҳо дар KFC. пештар вақтое ки мо хурд будем дару тирезаҳо чӯбин буда ва дар фасли зимистон хонаҳо хеле хунук мешуданд. ҳозир бошад лега ҳангоми фармоиши дару
با رقم 24 بازی میکند. فوتبالبازان دیگری که در میدان هستند نگونگانگ الکساندر رقم 19، رقم 22 بونی کریستوفر، رقم 14 давлатбек сайдаминов، رقم 13 قربانبوی شیرالیف، رقم 11 онана етеме. اینجا ضربه از مسافه دور اکنون دیده شد اما خطا بود. رقم 10 محمد رسول اودینایف، رقم 5 نوریدین قرمیشف، رقم 20 نگانگو دوریان، رقم 7 حملگر محمود جان شفیف و همچنین یک حملگر دیگر رقم 9 نونگا فرانک. سرمربی دسته بویر اگامبردیف به حساب می رود. هیئت دسته حریفی آنها یعنی دسته حاصلات دلیر عزیزов رقم 1، فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند عبدالرحمن نظیمов رقم 8، رقم 10 کپاوا یاپیو، رقم 19 حسین نورماتов، رقم 28 بیل اوباما ارسن. در خط میانه میدان رقم 26 پرینسیم جونیور، رقم 70 شهرام سلیمانов، رقم 63 عمرجان شریپов، رقم 17 دلیر یادگورov. حملگران دو نفر هستند، رقم 30 نوریدین همراقولov کاپیتان دسته و رقم 14 شریدین بوبویف. اینجا تلاش فوتبالبازان دسته پنچر و بسیار ضربه خوب هم بود اما صدگذاری نیز سری وقتی دیده شد و با همین این وضعیت برطرف می شود. علیشیر توختایف سرمربی دسته حاصلات است و برای این متخصص هم این اولین تجربه کاری مستقلانه به حساب می رود، زیرا دوامی چند سال اخیر او به حیث یاور سرمربی در دسته استقلال کار میکرد. حتی بودن حالتهایی که او اجرا کننده وظیفه سرمربی تا آخر موسم تعیین میشد در استقلال، اما به واسطه به حیث سرمربی فعالیتی نخستین علیشیر توختایف محض در دسته حاصلات به این ترتیب شروع می شود و خواهیم دید که چی نتیجه را این موسم دسته مذکور به قید میگیرد. تلاش های نوبتی فوتبالبازان دسته حاصلات اما این وضعیت برطرف شد. توپ را نگاه می‌دارد فوتبالبازی دسته پنچر. اکنون پرتافت نوبتی توپ به کناری راست اما اینجا فرصت نگاه داشتن توپ برای نیم محافظتگری کناری پیدا نشد. در لحظه قبلی بسیار خوب حرکت کرد نیم محافظتگر نوریدین قرمیشف. درباره نبردهای فوتبالی بین این دو دسته که در سال 2017 بودم با شما معلومات دادم و چطوری گفتم برای یک مدتی طولانی هر دو این دسته در لیگ عالی نبودن. از این خاطر سالهای اخیر بازی‌های بین خودی بین این دو دسته در لیگ عالی دیده نشد، اما در سالهایی که هر دو دسته در لیگ یکم بودن، مثلا سالهای 2020 و 21 چندین دفعه بازی‌های بین خودی صورت گرفته است. البته از اون دوره و از اون هیئتی که هنرنمایی می‌کرد حالا بسیار چیز تغییر یافته است در هیئت هر دسته و تقریبا چهره‌هایی که در همون بازی‌ها اشتراک کرده باشند و نقش موثر داشته باشند در میدانداری دیده نمی‌شوند. شهرام سلیمانов اشاره میکند به همدستایش که به کدام طرف روند و به کدام طرف اصلا کشوده شوند، اما این همه نتیجه نداد و تو به اختیار فوتبالبازان دسته پنچر گذشت. خیلی خوب فشار میآورد محمود جان شفیف اما تلاش‌های او در تنهایی نتیجه نمیدهند. در نیمه یکم چطوری گفتیم دسته حاصلات فعالتر بود، امکانیت‌های گلزنی هم برای آنها بیشتر به وجود آمد، اما از فرصت‌های داشتهشان آنها چندان خوب استفاده برده نتوانستند. مخصوصاً یکی از امکانیت‌های بهترین برای نوریدین همراقولov بود و باز یک شانس دیگر برای شریدین بوبویف، اما هر دو این حملگران از امکانیت‌های نخستین خود چندان خوب استفاده نکردند. توپ در میدان باقی میماند. اینجا بازی رو دوام دادن ممکن. پس به سمت شفیف بود اما شفیف چطوری گفتیم در این گونه موردها تا با آخر مبارزه نمیبرد.
خب تغییرات در هیئت دسته حاصلات و اینجا از کرسی بازیگران احتیاطی طاهرجان تقوی‌زاده وارد میدان باید شود. او به جای دلر یادگوروف که با رقم 17 بازی میکند رقابت را اکنون دوام میدهد. طاهرجان تقوی‌زاده عضو دسته منتخب جوانان تا 23 ساله کشور بود و او در جام آسیا هنرنمایی هم کرد. حتی در یکی از بازی‌ها در هیئت اساسی به میدان برآمد، اما چندان گویم ثمره بخش نبود عمل و حرکت‌های او در میدان مثل هم دسته‌های دیگرش در مجموع. پنچر پای در هم از ابتدای موسم کنونی دچار باخت می شود. اینجا توبرابویی فوتبالبازانی دسته پنچر اما در مرکز میدان باز هم اونها توپ را از دست میدهند. نخستین بازی خود را مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش دایر کردند. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا شد و 3-1 آنجا باختند. بعداً مهمانی روشن شدند و در کلوب هم 2-0 شکست خوردند. در استرافش در خانه خود با استرافشان بازی کردند 3-1 شکست خوردند و دسته وخش هم آنها را 1-0 مغلوب کرد. یگانه دسته که تاکنون پنچر آن را شکست داده است این کوکتوش است. کوکتوش را آنها روز 4 می با حسابی 2-1 تسلیم کردند و طوری گفتیم هفته گذشته در برابر خوجند در سفر 3-1 مغلوب شدند. تغییرات در هیئت دسته پنچر دیده می شود. نوریدین قرمیشف از میدان گرفته می شود و با جای او به میدان رقم 8 محمود غیوروف می برد. فوتبالبازی که در بازی دوره گذشته در هیئت اساسی بود. امکان انتخاب چندان زیاد نیست با سرمربی دسته پنچر. در کرسی فوتبالبازان احتیاطی تنها نامناسب 5 فوتبالباز نوشته شده است. اینها دروازه‌بان عبدالاحد محمد، محمود غیوروف که الکی به میدان برآمد و همچنین مونیس رسولوف رقم 25، رقم 12 اسماعیل سفرزاده و رقم 18 ایشان کولوش صدریدین. دروازه‌بان در این حالت می‌بینید چگونه از موقع خود بیرون برآمد، اما به خطا راه می‌دهد. پرتافسی توپ را می‌بینیم وضعیت خطرناک است و چگونه امکانیت در دقیقه 54 بازی در لحظه توپ‌ربایی باشد. بعداً اشتباه صورت گرفت و ما و شما حالا شاید امکانیت حتما پیدا میکنیم برای دیدن صحنه تکراری هجومی خطرناکترین را با اشتراک فوتبالبازان دسته حاصلات. سارودی پتر دروازه‌بان دسته پنچر هنگام برآمدن از موقع خود به خطا راه داد. خوب بیاید اینک ببینیم. ارسال توپ صورت میگیرد به سمت شریدین بوبایف. دروازه‌بان به اشتباه راه میدهد. اینجا قاعده ویران کنید دیدن نمیشود. پس شریدین به همدستش بسیار هم امکانیت خوب برای طاهرجان تقوی‌زاده است. یک بار دیگر همین حالت رو ببینید. شریدین چون مشاهده کرد که همدستش آزاد است پس داد و ضربه زده طاهرجان تقوی‌زاده باشد برطرف کرده شد. انا در اینجا ویران شدن قاعده بازی از سوی بیل اوباما ارسن به نظر می رسد. امکانیت ها هستند، شانس ها برای رخنه کردن دروازه حریف وجود دارند، اما طوری میبینیم از این امکانیت های خود آنها چندان به طور ضروری استفاده برده نمیتوانند. خوب، از روی معلومات هایی که دسترسی ما شد دوستان گرامی، حالا رهبری فعلی دسته پنچر حسین زاده فروخ قبلا به حیث فوتبالباز در هیئت دسته حاصلات فرخار یک موسم هنرنمایی هم کرده است. این در سال 2005 بود وقتی حاصلات دیگر باره از لیگ یکم به لیگ اولی برآورده شد
یعنی یک زمان در همان دوره نام حاصلات را به فخر عوض کرده بودند و طبق معلومات در خود همان دوره باشی فوتبالبازی دسته مذکور در لیگ اولی هم هنرنمایی کرده است. دیرکتوری باشگاهی دسته پنجشیر فاروق حسین زاده. البته این تجربه نو نیست، در کشورهای زیاد دیده می شود. شریدین بابویف اینجا به خطا راه میدهد، آنانا اتیم را از دستش باز داشت و این البته به طور واضح دیده شد. بیاید یک بار دیگر ببینیم. انا همین لحظه نمیخواهد که حریف هجوم خود را آغاز بخشد و قاعده بازی را به همین ترتیب ویران میکند شریدین بابویف. بازی باید دوام یابد. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته حاصلات است. عبدالرحمن نازیموف پاسیو به مرکز. شریدین توپ را قبول میکند اما بعدا توپ را همزمان از دست هم داد. марҷон шарипов дасти канор хост ки ба ҳуҷум пайваст кунад шеридин бобоев аммо ин партофти ӯ натиҷа надод. برای نشدن قاعده بازی رو از سوی آنانا اتیم میبینیم. خوب بعدا کمی نفهمی بین این دو لیگانر دیده میشود. خوب یک بار دیگر توجه میتوانید کنید. بیلوبا مارسن میخواست زود توپ رو بازی ضرورت اما آنانا اتیم برای این زید بود و از این سبب کمی نفهمی دیده شد. خوب اولین شده به توپ فوتبالبازی دسته پنجشیر میرسد. شاید ضربه خطرناکی رو میبینیم. نه، توسط صدگذاری این ضربه برطرف شد. اوسم توپ از دست میرود و فوتبالبازان دسته پنجشیر از نو کوششی برای ماندن حمله رو داشتند اما این تلاش ها نتیجه نداد. партофти навбати туп ва дар ин лаҳза акнун мумкин буд ки албатта ба якдигар гӯем халал ҳам расонанд, махсусан дифогари дастаи панҷшер вақте аз ҷои худ ҷаҳид дар ҳамон лаҳза ӯ бубинед метавонист барои дарвозабонаш мушкили иловагӣ эҷод кунад. давлатбек саидаминов. خب تغییرات نوبتی در حیاتی دسته پنجشیر باید صورت گیرد. از کرسی بازیگران احتیاطی فوتبالبازی رقم 12 اسماعیل سفرزاده برای برآمدن به میدان تیار است و او به جای نونگا فرانک بازی را دوام می‌دهد. نلکه تغییراتی دویم در حیاتی دسته
панчер аст. вазъияти стандартии навбатӣ сулаймонов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва ин ҳолат ҳоло ба пуррагӣ акнун бартараф мешавад. паси маҳмудҷон шафиев ба канор буд ва сафарзода ҳам ҳаракат кард ки баъд аз вориди майдон шуданаш зуд барои роҳандозии ҳамла саҳми худро гузорад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. билоба марсен ба хато роҳ додааст. аз вазъияти стандартӣ ирсоли тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот мебинем ва дар ин лаҳза зарба ҳам сурат гирифт сӯи дарвозаи Далер Азизов. ҳамон тавре шумо дидед ҳамон зарба чандон дақиқ набуд. саҳнаи такрорӣ пешниҳоди мо мешавад. хуб маълум мегардад ки дар ҳолати қаблӣ зарбаро аз байни футболбозони дастаи панчер маҳмуд ғаюров иҷро кард. маҳмуд ғаюрове ки дар чанд дақиқа пештар аз ин ба майдон баромада буд. инак тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи ҳосилот акнун дида мешавад. аз майдон гирифта шуда истодааст Шаҳром Сулаймонов ки бо рақами 70 бозӣ мекард ва ба ҷои ӯ аз курсии футболбозони навбатпой Саид Мухтор Азимов ба майдон баромад. шеридин бобоевро афтонидан, аммо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва боз ҳам рақобат идома меёбад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. партофтои зиёде ки иҷро мешаванд ҳоло чандон натиҷа намедиҳанд барои дастаи ҳосилот. ва ҳамзамон зимни ҳамлаи худ футболбозони дастаи ҳосилот қоидаи бозиро ҳам вайрон карданд ва довар маҷбур мешавад рафти бозиро манъ кунад. як бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. Умарҷон Шарипов каме ҳайронам ҳаст. чаро қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифта шуда, аммо довар дар ҳамон лаҳза қарори худро баровард. Далер Азизов аз мавқеи худ берун мебарояд ва ин ҳолатро бартараф мекунад. умуман агар мо вақтои охир натиҷое ки дастаи ҳосилот ба қайд мегирад аҳамият диҳем, даста хатти ҳуҷумаш бисёр пурқувват аст. дар бозие ки онҳо ғалаба карданд бештари вақт тафовути ду тӯб дида шуд. назар ба ҳариф ва ҳамзамон бо ин бохтҳо ҳам буд аз сӯи ҳосилот, аз ҷумла аз Эсхата, аз Регарта даст дар ҳамин майдон, яъне дар хонаи худ онҳо шикаст хӯрданд ва аз Истиқлоли Душанбе бошад дар бозии сафарӣ бо ҳисоби 3-1. ҳарчанд зидди Истиқлол ҳам ҳунарнамоии дастаи ҳосилот хуб буд дар майдон дар маҷмӯъ, вале чун ҳунару маҳорат кифоягӣ намекунад дар баъзе аз ҳолатҳо ҳариф, яъне Истиқлол бар ин дастаҳо ҳатман метавонанд бо истифодаи самарабахш аз имкониятҳои худ соҳиби имтиёзҳои зарурӣ шаванд. ин чизро мо акнун дар рафти чанд мавсими охир мебинем ки ҳатто ҳолатҳое мешавад ки бо Истиқлол дигар дастаҳои мо кӯшиш мекунанд бозии баробар нишон диҳанд, аммо дар охир омада шояд қувваи ҷисмонияшон намерасад ё ин ки ҳолатҳои дигар
که حریف حتما پیروزی رو در نهایت کار به دست می‌آورد. ضربه‌ای که چندان قوی نیست از مسافه دور به نظر رسید و با همین این حالت هم برطرف شد. با خطای بسیار دقیق از سوی فوتبالبازان دسته پنچر دیده شد. حالا ارسال توپ رو می‌بینیم. ضربه هم اجرا می‌گردد. نوریدین همراقلوف ضربه زد ولی این ضربهش خطا بود. موسم گذشته نوریدین در حتی رگرد از بازی کرد ولی در تمام رفتی موسم همگی 2 گل زد. به نهایت کم برای هجوم کننده مرکزی. عموما در سالهای اخیر حملهگران مرکزی از این جهت مشکلی هم دارند. به خاطر اورد محمد علی عزیزبویف رو که موسم گذشته در حتی دسته حاصلات بازی میکرد، نشان دهنده عمری او نیز نسبتا سست‌تر بود و همچنین نوریدین همراقلوف که نشان دهنده عمری او نیز نسبتا سست‌تر بود. هر دوی آنها قطع نظر از این به تیم ملی کشور جلب میشدند. اما وقتی همین گونه سوال‌ها با سرمربی پیشنهاد شده بود با پتر شگرت مخصوصا در دوره فعالیت او پاسخ میداد که قطع نظر از عمر این فوتبالبازان برای گویم این یا آن گشت‌های تاکتیکی این یا آن پهلوهای رفتی بازی و وابسته به رقیبانی که او در پیش دارد مهم هم هستند برای تیم ملی کشور. از این رو آنها دعوت هم میشدند به دسته منتخبی کشورمان. چون سخن درباره تیم ملی کشور رفت این نکته رو میخواستم گفته گذارم که از 22 می جام تعلیم تمرینی دسته منتخب کشور در قطر آغاز میگردد. دوامی 10 روز و بعدا تیم ملی کشور راه پیش میگیرد سوی کشور اردن. اخترش ما رو روز 6 ایون بازی بسیار هم مهم و حل کننده در مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه آسیا انتظار است. حریف ما اردن است. بعد از آن روز 11 ایون ما در دوشنبه مقابل دسته منتخبی پاکستان بازی میکنیم. چون بازی با اردن مهمیتش را فکر کنم بسیاری ها خیلی خوب میدونن، حجت و تکرار نیست. ما رو حتما تنها نتیجه مثبت مخصوصا غلبه قانع میکنند. امید میبندیم که دسته منتخب کشور پس از اون همه نتیجه خوبی که به قید گرفتن میتوانند در ادامه ما رو با برآمدن به مرحله سوم انتخابی شروع گردانند و یک قدم دیگر باقی میماند تا برآمدن به مرحله نهایی جام جهانی سال 2026. طبعا میدونید شماره دسته‌های اشتراک کننده جام جهانی زیاد کرده شد از 32 دسته به 48 تا و یکی از قطعه‌هایی که روخط‌های زیاد رو به دست آورد این آسیا بود. قبلا 4 نیم روخط داشته باشد، اگر آسیا با این همه پهناوری خود پس حالا 8 نیم روخط دارد، یعنی تقریبا یک برابر زیاد شد شماره روخط‌های قاره آسیا، یعنی کنفرانسی فوتبال آسیا بهره جام جهانی در پیش ایستاده. یک قطار دستهایی که سالهای قبلی آرزو میکردند و نمیتوانستند از ایران و عربستان و استرالیا و کره و ژاپن بگذرند امکانیت پیدا میکنند. این دفعه اکنون تلاشی بازیگران دسته حاصلات و باز یک ضربه دیگر از مسافه دور، اما طور دیدید این ضربه هم خطا رفت. عمرجان شریفوف ضربه را اجرا کرده بود. خیلی خوب، شریدین بوبوف اینجا امکانیت میتواند برای او پیدا شود. پس شریدین وضعیت خطرناک است و چگونه ضربه اجرا می شود همزمان با این حالا وجود داشتن افساید به فکرم اینجا آشکار شده ایستاده است. در حالتی که شریدین بود افساید نیست، اما در این حالت افساید است. بله، نوریدین همراقلوف در حالت نابازی قرار داشت. اصلا فوتبالبازی دسته حاصلات شاید هدفش اجرای ضربه سوی دروازه پنچر بود، اما آن
тавре дидед ба зарба не балки то ҷое ба пас ҳам табдил ёфт ва мо шумо мебинем ки офсайд ба қайд гирифта мешавад. Шеридин Бобоев пасиу Нуриддин инҷо аввалин шуда ба тур мерасад ва ҳамларо мехоҳад тавассути Канор давом диҳад, аммо зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. биёед як бори дигар бубинем ана ҳамин лаҳзаро. футболбози шумораи 14 аз ҳайати дастаи Панчер дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозиро вайрон карда буд. дифоъгар Давлатбек Саидаминов. Саид Мухтор Азимов дар назди тӯб. аз вазъияти стандарти ирсоли тӯбро мебинем, аммо на он қадар баланд ва зуд футболбозони Панчер онро бартараф карданд. бозёфти тӯб аз сӯи меҳмонон сурат мегирад. рости дӯстони гиромӣ, ман хостам муайян кунам ки оё имрӯз вақте Панчер ба ҳайси мизбон дар бозии хонагии худ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор бозии худро доир мекунад, оё дастаҳо ба мувофиқа расиданд ки дар марҳилаи дуюми чемпионат баръакс, яъне ҳосилот ба ҳайси дастаи гӯем мизбон меҳмони онҳо шавад. аммо ба ин савол посухи мушаххас пайдо нашуд. аз ин ду ҳоло ҳеҷ чиз гуфта наметавонам ки оё дастаҳо байни ҳам маслиҳат карданд, машварат карданд ки дар марҳилаи дуюм, яъне дар марҳилаи якум ва дуюм бозиҳои хонагӣ ва сафарии худро бо якдигар иваз кунанд. аз ан вақт мешавад ин гуна таҷрибаҳо ҳастанд, яъне як даста тайёр нест дар марҳилаи якум дастаи дигарро қабул кунад бо мақсад бо гӯем инҷо иштибоҳи бисёр дағале метавонист иттифоқ афтад. чӣ гуна футболбозони дастаи ҳосилот ки бисёр пуртаҷриба ҳастанд дар ҳамон лаҳза ба як хатои ҷиддӣ наздик буд ки роҳ диҳанд. Ҳамроқулов паси ӯ на бо ҳамин ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи ҳосилот боз ҳам бартараф мешавад. дар маркази майдон боз тӯб ба ихтиёри футболбозони ҳосилот баргашт. бисёр муборизаи ҷиддӣ акнун дида мешавад ва ин метавонад албатта боиси ҷангу ҷидолҳои зиёд ҳам шавад. аз ин рӯ довар бояд саривақт дар ин гуна мавридҳо вокуниш нишон диҳад. ҳамон бархурди қаблие ки буд метавонад бозам як низои дигареро ба вуҷуд орад. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат идомаи бархурд ва талоши аввал аз сӯи Билобама Арсен дида мешавад ки мехоҳад ҳарифро пеш бурда дафт кунад. ҷавобан ба ин амали футболбози дастаи Панчер дида шуд ва баъдан боз як ҳолати дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон шуд ва маъсалан ҳамон ҳолати охиринро ба эътибор гирифт Абдулло Давлатов, довари марказ.
خب با فکرم همون لحظه بحثناک رو حالا در حجره ویدیو داوران دیده برآمده ایستادند. تا همین لحظه باره هم مستقیما خود داوری مرکز باور مراجعت نکرده است. نه، همه چیز در دایره قانون قاعده فوتبالی بود و اجازه داده می شود. یک امکانیتی دیگر و باز هم ضربه اما بلند و ناانیق. سعید مختار عظیموف ضربه را اجرا کرد. یک بار دیگر می توانید ببینید. دسته حاصلات در سالهای 2016 و 2017 خیلی نتیجه خوبی رو به قید گرفته بود. حتی صاحب راحت به جام کنفرانس فوتبالی آسیا شد. اما در مرحله انتخابی آن بعداً دچار شکست شدند. فوتبالبازان این دسته هرچند در مرحله یکم شاهینی اسمایی افغانستان را شکست دادند، ولی بعداً در برابر دسته دردوی بیشکک از کشور قرقیزستان مغلوب شدند. در همون دوره دسته در موسم 2016 در لیگ عالی جای دوم را گرفت بعد از استقلال و 2017 سوپر جام کشورمان را به دست آورده بود. ارسال نوبتی توپ را می‌بینیم. مبارزه دوام دارد. توپ از میدان حالا بیرون نشده است و فوتبالبازان دسته پنجشیر پیشروی حریف را می‌گیرند. فشار زیاد است از سوی دسته حاصلات. سوالی اساسی این است که کی آنها و چگونه به دروازه دسته پنجشیر راه پیدا میکنند. شریدین بابایف برایش بسیار مشکل بود اجرای ضربه راست سوی دروازه، اما قطع نظر از این ببینید حرکت کرد و بعدا دفاعگر دسته پنجشیر مجبور شد که توپ را از میدان بیرون نماید. ارسال نوبتی توپ. خب دسته ها بسیار خوب مبارزه برده ایستادند برای کسب امتیازات در لیگ عالی. یعنی هیچگاه چنین نیست که یک دسته با دو دسته ادب سه امتیاز رو برآورد و به اختیار دسته حریف گذارد. ما همین گونه حالت رو در موسم کنونی نمیبینیم و بسیار یک رقابت های خوب و جالب و پرشدت به نظر می رسد. اینجا اشاره که به استادی مربیان است از سوی فوتبالبازی دسته پنجشیر. اسماعیل سفرزاده معنای آن دارد که بعضی از همدسته های او باید عوض کرده شوند، یعنی حتما فوتبالبازان هیئتی احتیاطی باید به میدان برند، زیرا ممکن اسد زیاد خسته باشند. فوتبالبازان و داور با اشاره به ساعت دست خود میگوید وقت رو به اعتبار میگیرم، اما باید طبیبان به میدان برآیند و کمک کنند به دروازه‌بان پتر سارودیه. طور گفتیم در کرسی بازیگران احتیاطی هم شماره فوتبالبازانی که زیاد باشند و از بین آنها انتخاب کند مربی اونقدر نمایان نیست. دروازه‌بان محمد عبدالاحدов، دفاعگر مونیس رسولوف و همچنین نیم محافظتگر صدرالدین اشونقولوف. اگر خطا نکنم همین گونه نامناسبش باید باشد، زیرا اصلا نسبش چون اینجا کمی در نوشتی آن در صورت جلسه خطا هم رفته است. مثلا سه نفر باقی موندند، دو نفر دیگر به میدان برآمدند. گفتیم اینها محمود غیوروف و همچنین اسماعیل سفرزاده به حساب میروند و پنجشیر امکان دارد در یک کوشش همان سه فوتبالبازی دیگر را عوض کند، زیرا طور میدونید 5 تغییرات در 3 روزانه جدا شده باید با پرگی صورت گیرند.
خب футболбозони каме хаста будаи дастаи Панчер ба ҳар ҳол аз ҷои худ боло шуданду бозиро давом медиҳанд. Мо бошад баръакс дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳоло ивазшавии футболбозонро мебинем. Абдухалил Боронов бо рақами 11 ба майдон мебарад. Ӯ ба ҷои Умарҷон Шарипов бозиро давом медиҳад. ҳамчунин Абдураҳмон Нозимов майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ Ромиш Ҷалилов ба майдон баромада истодааст. Ромиш ба ҳайси дифоъгари канорӣ аслан бозӣ мекунад. ирсоли навбатӣ туп ва шонси бисёр хуб барои Шеридин Бобоев буд дар ин ҳолат. хело заҳмат мекашад, хело талош мекунад барои пайдо кардани мавқеиятҳои муносиб барои зарбазанӣ ва инак мо шумо мебинем ки ӯ дар рафти бозӣ воқеан фурсатҳои муайяне барои худ пайдо мекунад, аммо каме дигар дар истифодаи онҳо бояд таваҷҷӯҳ зиёдтар бошад ва тавре медонед Шеридин яке аз беҳтарин нишонзанҳо дар ибтидои мавсими кунунӣ аст. ӯ 4 гол дорад дар ҳисоби худ. ҳамчунин 2 паси голи ҳам ба номи ӯ навишта шудааст. ба қадри имкон футболбозони дастаи Панчер боз ҳам талош карда истоданд ки фурсатҳоро барои ҳариф надиҳанд, аммо чун дақиқаҳои ҷудошудаам ба хотимаи худ наздик мешаванд, хонохо фишор аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот меафзояд. توپ از میدان بیرون شد و ضربه کنجی به فایده دسته حاصلات است. партофти навбатии туп ва дар як ҳолат бубинед се футболбози дастаи ҳосилот ҷамъ шуданд. Абдухалил Боронов фаъолтар буд ва кӯшиш кард зарба занад, аммо зарбаи ӯ хато меравад. махсусан лаҳзаи бархурди ӯ ба замин агар каме буди хатар намешуд, шояд барои ҳамдастааш метавонист бо ҷароҳатҳои вазнин хотима ёбад. خب дар бораи футболбозони ҳайати эҳтиётии дастаи ҳосилот ҳам ман мехостам мухтасар гуфта гузарам. аллакай аз байни онҳо Ромиш Ҷалилов, Саид Мухтор Азимов, Тоҳирҷон Тағоизода ва Абдухалил Боронов ба майдон баромаданд. имкони ивази як нафари дигар ҳаст. хуб дарвозабон Гбеку Проспер, дифоъгар Саидамир Алиев, муҳофизатгар Роҷей Аритей ва ҳамчунин Абдуҷаббор Абдуалимзода ва ҳамлагар Франсуа Энеге дар курсии футболбозони навбатҳои боқӣ монданд барои ҳосилот. аз миёни онҳо якеро мураббӣ Алишер Тухтаев метавонад интихоб кунад. боз як ирсоли дигарро мебинем. Далер Азизов аз мавқеи худ баромад ва ин ҳолатро бартараф кард. ман қаблан дар интихоби дарвозабонҳо ҳам сармураббии дастаи ҳосилот ба навбат Далер Азизов ва Гбеку Просперро аз санҷиш гузаронд, вале дар даврҳои охир мо мебинем ки бештар дарвозабон Далер Азизов ҳунарнамоӣ мекунад.
اینجا قاعده بازی ویران شد. البته بسیار دقیقانه بر مقابل دلیر عزیزف قاعده بازی رو در داخل جریمه گاه ویران کرد. فوتبال بازی دسته پنچیر. محمود جان شفیف به خطا راه داد و کارت زرد میگیرد برای این قاعده ویرانکنی که داشت در برابر دروازه‌بان حریف. یک بار دیگر میبینیم همینجا علاقه حرکت بود است، تصویر زیادتی بود علاقه زیدی دروازه‌بان حریف قاعده بازی رو او با پورگی ویران کرده بود. ارسال نوبتی تو مبارزه دوام می‌یابد. شریدین بابویف کمی دورتر توپ رو روان کرد. خب بیلوبا مارسن میتواند با دوری‌های دور از اوت توپ رو روان کند. ببینید چگونه دورتر آمده است از مرز میدان. خب در این بین ما و شما شاهدی تغییرات میشویم. اینک از میدان گرفته میشود حمله‌گر محمود جان شفیف و با جای او از کرسی بازیگران احتیاطی دفاعگر مونیس رسولوف میبرند. خیلی خسته شده از شفیف و دیگر شاید در این دقیقه به همدستای خود کمک کردن نمیتوانست. بودن یک دفاعگر دیگر لازم است و داخل ناپذیری دروازه خود را نگاه دارند فوتبال بازیکن دسته پنچیر. خیلی خوب در توپ‌ربایی موفق شدن و حتی در این گونه وضعیت‌ها امکانی به عکس الهجوم فرار کردن هم ممکن پیدا شود. وضعیت خطرناکی نوبتی با وجود می‌آید اما نه دروازه‌بان پتر سارودیه پیش دستی کرد و با نوریدین هم را قلوف امکانیت نداد. یک بار دیگر توجه کنید با هجومی که با اشتراک فوتبال بازیکن دسته حاصلات صورت گرفت و این هم لحظه قبلیه که ما شاهد توپ‌ربایی فوتبال بازیکن دسته حاصلات شدیم. مبارزه بسیار هم جدی صورت میگیرد و قاعده بازی رو در این حالت اکنون ویران کرده ایستاده است فوتبال بازی دسته پنچیر. بازیگر رقم 22 کریستوفر بونی در مقابل سعید مختار عظیموف اینجا ویران شدن قاعده بازی دیده شد. خب پنچیر دوستان گرامی تا کنون در بازی‌هایی که دایر کرد در همه رقابت‌ها حتما با دروازه‌اش گل سر داد. حتی در همون بازی که گفتیم غلبه کرد بر مقابل کوکتوش آنجا 2-1 در پایان رقابت آنها اجازه دادند که کوکتوش یک گل زند و جولیبیت باز هم افزود اما دیگر پنچیر هر حال ایستادگی کرد و امتیاز به حریف نداد. خیلی دیر کوکتوش گل زده بود از پنالتی استفاده برده محسن عبدالغفاروف در دقیقه 8 میلادی و دروازه پنچیر توپ را روان کرد. اگر امروز داخل ناپذیری دروازه خود را شاگردان بایر اگامبردیف نگاه دارند پس در موسم کنونی این باری اول خواهد بود برای دسته پنچیر. بیلوبا مارسن ارسال توپ به سوی او این حالت برطرف می شود و داورچی اشاره میکنند قاعده بازی ویران شد. اشتباه از سوی فوتبال بازی دسته پنچیر است. یعنی در مبارزه‌ای که بین دو فوتبال بازی رقم 11 بود عبدالخلیل بارانوف از حاصلات و آنانا اتیم از دسته پنچیر ما میبینیم قاعده بازی رو از فوتبال بازی دسته پنچیر ویران میکند. وضعیت خطرناک است اینجا دوستان گرامی نباید فراموش نکنیم زیرا از مسافه نه اونقدر دور سوی دروازه حریف اجرای ضربه راست و خطرناک امکان پذیر هم هست. ممکن است مسافه تا دروازه 25 متر باشد.
4 нафар аз футболбозони дастаи Панчер дар девори дифоӣ ҷо гирифтанд. 7 дақиқа вақт илова карда шуд. ин чиз барои мову шумо ҳам акнун маълум мегардад. зарбаро мебинем ва бисёр ҳам хатарнок. чӣ гуна зарбаи хубе буд, аммо ту ба тири дарвоза бармехӯраду аз майдон берун мешавад. интизори саҳнаи такрории иҷроиши анамон зарбаи бисёр хатарнок ҳастем ки барои мо шумо пешниҳод кунанд ва бори дигар худатон метавонед бубинед. Саид Мухтор Азимов футболбози рақами 7 зарбаро зад. Тоириҷон Тағоизода пештар аз ин як имконияти хуб дошт дар ҳолате ки Шеридин Бобоев ба ӯ пас дод, аммо он фурсат ҳам дар хотирамон боқӣ мондааст ки чӣ гуна истифода нашуд. ҳуҷумҳо зиёд ҳастанд, чӣ дар қисми аввал ва чӣ дар қисми дуюм. бозӣ бисёр ҳуҷумкор ва хуберо дастаи ҳосилот пешниҳод мекунад, аммо ҳеҷ не ки ба дарвозаи ҳариф гол занад. Панчер бошад, хеле хуб истодагарӣ кард дар хатти дифоъ ва гоҳ-ногоҳ ба аксулҳуҷумҳо ҳам мегузарад. ана дар ин лаҳза акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар мерасад. биёд як бори дигар бубинем. фауло футболбози дастаи Панчер аз ҳамдастои худ хоҳиш мекунад ки ҳамагӣ ба пеш раванд. Давлатбек Саидаминов бошад, худ тайёрӣ мебинад барои ба бозӣ даровардани туп. рисоли тупро мебинем. дарвозабон инҷо бо боварӣ ҳаракат кард ва футболбозони дастаи Панчер мехоҳанд фишорро дар ҳамин ҷо давом диҳанд ва хеле зиёд мубориза ҳам мебаранд. дақиқаи сеюми илова гардида ҷараён дорад ва ба хотимаи худ ҳам наздик мешавад. футболбозони Панчер бошад хеле хуб истодагарӣ карда истоданд тӯли ин дақиқаҳо. боз як рисоли дигарро мебинем. ин партофту ин талошҳо ҳоло натиҷае намедиҳанд. ва оромона ин ҳолатро бубинед чӣ гуна бартараф мекунанд. дарвозабон боз чанд сонияи пурқимати дигареро барои футболбозони дастаи ҳосилот талаф медиҳад. хуб барои онҳо албатта бо як имтиёз ҳам ҷамъбаст кардани ин бозӣ натиҷаи хуб арзёбӣ мешавад бо дар назар дошти ҳолате ки гуфтем айни замон дастаи Панчер дар ҷадвал дорад. фурсат пайдо шуд, аммо зарба иҷро гардида на он қадар хуб буд аз сӯи Маҳмуд Ғаюров. ҳосилот дар даври оянда дар ҳамин майдон клуби марказии варзиши артишро қабул мекунад. рӯзи 25 май ба дастаи Панчер меҳмони Регартадаз мешавад рӯзи 26 май. боз як талоши дигарро мебинем. ирсоли туп сурат гирифт. Шеридин зарбаи ӯ ва бартараф мешавад. аут ба фоидаи дастаи Панчер аст. аз 7 дақиқа вақт илова шуда 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад ва табиист ки мухлисони тарафдорони дастаи ҳосилот интизори пирӯзии дастаи худ ҳастанд, аммо ҳаврои мебинем дар бозии имрӯза рах накардани дарвозаи Панчер барои футболбозони ҳосилот муяссар нашуда истодааст. ҳуҷумҳои хатарноки зиёд бо иштироки Панчер дида нашуд, вале шояд дар поёни рақобат онҳо ҳам як талош мекунанд ва кӯшиш менамоянд барои роҳандозии ҳамлаи ҷавобӣ
ва бо ин ро гӯем ҳатто барои рахна кардани дарвозаи ҳариф шояд имконият ҳам пайдо шавад, зеро аз ҳад зиёд бозии дифоъкоронаро ихтиёр карданд барои бозии имрӯза шогирдони Боир Эгамбердиев. тавре гуфтем Боир Эгамбердиевро бисёриҳо ҳамчун дастурдиҳандаи фифа коршиносе ки бештар ба омӯзиш ва таълиму тарбияи мураббиён машғул аст хеле хуб мешиносанд, вале фаъолияти мураббигӣ ҳам дар солҳои охир ӯ дорад ва дар баробари ин ки дар кишварамон кор мекунад, ҳамчунин як муддат дар кишвари Афғонистон ҳам ба сармураббӣ кор карда буд. дақиқаи охирин ҷараён дорад дӯстони гиромӣ, бисёр лаҳзаҳои ҳассос аст барои ҳар ду даста. ва бубинед дар ин гуна мавридҳо бисёр ҳаракатҳои дақиқ ва хунсардона лозим мешавад, саросемагӣ лозим нест ва бозигари дастаи Панчерам ба иштибоҳ роҳ дод. Маҳмуд Ғаюров қоидаи бозиро вайрон кард. шояд ин охирин шонс барои дастаи ҳосилот бошад, зеро дақиқаи ҳафтум илова кардаи довар ҳам хотима меёбад ва на дигар шонсе намедиҳад, дигар сонияе ҳам илова намекунад довари марказ ва бо ҳамин рақобати аввалин дар доираи лигаи олии футболи кишвар дар даври ҳафтум бо иштироки дастаҳои Панчер аз Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳамчунин ҳосилоти Фархор хотима ёфт. Бидуни гол дастаҳо рақобатро ҷамъбаст карданд, 0-0 як имтиёзӣ байни ҳам тақсим мекунанд. бисёри сипос мегӯям ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. бинандагони азизу арҷманд, давоми рӯзҳои баъдӣ боз ҳам бозиҳои дигар аз лигаи олӣ тавассути шабакаҳои телевизионии мо пешниҳоди шумо мешавад ва таҳлилу баррасии онҳоро боз дар ҳафтаҳои баъдӣ давом медиҳем. хайр.